Ne wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ni ngukugwata ugeni kiri nteto cietu cirutha ithatu narua iri tariki 27 mweri ni jwa 10 mwaka ni jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cirutha ithatu monaniretwo mathithio ni Runi Kajamba na ningetwa Maureen Kinya amona nteto iria nkureterete ni Yaria tukuthurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Nzemwe guchwa Kyoto nyuma ya mwari wao wa miaka 15 kuirika kwithwa buthuku na ruji rwa Mwanki ni mwitongo umwe nterecha Kianjai. Gavana Mutuma gukinya mbere ya kamiti ya wonjorithia aria chokete biuria gukonia mikobo ya nyomba ire ya Jagwariti Ngugiba County. ODM Meru gutumiria kwihika Oburu Oginga guchwa giti kia urais bakiuga ndugu yao na thirikari igatuika 2027. DCP Meru gutetera mithika Lentore nyuma ya Faruk Kibet kuthumbia akimuringithania na gisangasa ya fertilizer inthuku. Nzemwe kuma urutigania West ni kurira Kyoto kia mwana wao wa mwari wa miaka 15 uri kwirikana kwithwa buthuku na ruji rwa Mwanki ni mubiashara umwe urigweta taunine ya Kianjai Boris kambini ya Ngundone baugite igamba riri tayari riri mbere ya koti na rwangi rwa Nthitango ni rurikitie kuthitanga muthuganirwa uria ukwirikana kurekerwa na Mbondi. John Thiga ni agutwambiria thiritwe kiri kithikiro na kieba kinene kiri mujuma kuma ntere cha mairo mbali cha uru gicigo bunge tigane West na bwe nyuma ya kana kao akari okro mianka 15 West na bwe nyuma ya kana kao akari okro mianka 15 kara twageta purity nditire tore yako nontu kari rungura mianka 18 kara kwirikana ka bethiro na rujuru na Mwanki munene ka bebo nene mwiri wako imwitongo mukuma ntere cha Kianjai gicigo bunge kuatigane West na itome bita kwereka untu indi antu muyoyo bakuitaka kita kuthingatirwa no tukana ukethiritwa kiangaikaga Mwanki ragu mbita wantu ni muchui ndiranko kana kara kaithirwe katutikona justice ya mwana no tukuma eko ithwa itwethirite tukiangaika sana Mwanka irathai na te justice turona na nyamtu atawatwa itukuromba justice ya mwana yoneke no ntumumwithia rona na kona na atawatwa na tutikumeto mikira gitumite atawatwa imbi tukona kakieke kwenda kumila milio yora no ntutebo kuma ntukucho ndhe abatirwa atujawa ipata utebo tutairo nyethra kwatwa na leo ndo tero tuteta station to eta OCS atwira tungoje aithiru kuma tariki 28 mweri wa kenda Mwankira thai na justice tona inarabu ya mwana oyue wakana gaka urano akarana ko ataririte buramantu makarakari kwambira tariki 28 na rende bakuromba tongere bamiru ario governor amana atongere barabangi utigeri bakuthungira ntu bukenda bakona aki nontu barirara batari toro kumania na thina ya kana gaka mwalira yo kurukira karata yari kaumbite kuigwa kiwe karonia kumenyera ana kumania na mantu mokaria mwana kuthina mbere na kumenyerwa ini uyogo kana kauga zetwe boko kana karire ko tariki 24 cia mweri wa kenda kana keire mucie kaithetwo kakirira gatengu kambira ngaike cibitari na ndio ngaike cibitari kai kuvua mbateka thiataira bambira twetete go bambira nango na utebwo boka bwithiria turenda ende tutethwe no tupo mwana turenda agie mwana yeye tukuromba inyanga bana na tongoria Meru County bakumire batutethere kenda tona justice no ntu mwana kumarea ethiru ronda tuturawita kambine na tota turawito etere na tuwetera twetera tonwa metha yeto ya Ndeto ya Goro TV ikiaraniria na OCS wa kuma gituo kia polisi gatigania kia kintere cia Ngundune
uratendete kwigua akiwetorieto kumania na mitaratara ya kingugi ariuga tayari ibamukire riboti ino muthuganiri uyu kumenyekana na rieto ta Morezi Gitonga nekirwe mpini ende nyumani omba kwigua akirekagirwo na mbundi kendo chunkuni bukomba kwigua bukithi na mbere nguruki ucieci uyu nathiete na mbere na gutariria metha yote ya ndeto ati fairo ino ya muthuganiri wa Morezi Gitonga ni akinyirwe kiri obisi ya UDPP na ara tayari muthenya wa mthi uri tariki 27 mweri wa 10 mwaka wa 2025 fairo ino ni ombete kwigua igicoka gituoni kiu kia polisi gatigana ntere wenu cia tigana west na ara kuringana na obisi ino kuonania muthuganiri uyu ari na magocha na babatirite kwigua akirugurirwa nditango kirende geteretu mwingi amwe na metha yote ya ndeto ikumenya waya kwithira wa muthuganiri uyu akomba kwigua akithuchirwe tagarira kiwatho na akinywa mbauni cia koti kana komba kwigua kimimingo atuika kana gaka gationa aki inde umantu makoti na tukathi na mbere na kuthingatiria kiripotera ntho cia weru kuma ntere tigana west mbita wa John Thega. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ni akinyite mbere ya kamiti ya utumiri na wonjorithia bwa mbeca cia mwingi aria oritwe gucokia uria thirikari yawe gategera thina ya bamwe bariti ngugi baria banenkerwe mbeca cia nyomba rungu rwa Meru County Staff Housing Fund kuoneka bati gucokia mbeca izi onto butigirite athara kiri county agicokia Mutuma ugite bakambiria kuandikira ntu baruga kubakanya kuria marandu jao na baria Tiria bagatawa Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. I, Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia, Governor of Meru. Governor wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia akielele mbele ya kamiti ya usonkono utumiri bwa kigina kilitengo nkurani cha thirikari ya kaunti ta OCPIC ni agile na kagita kwelithia matagare mara thirikari yajukitie gutigira mbeseri ja kobilwe kili mubango wa kigina kya nyomba kya rutingo giba thirikari ya kaunti ni gusokwa kigina kya milioni 53 ngiri 40 na magana mathandatu ma 29 kigina kile kyajukilwe ta mukobo kwa milika gita ka gavana wa Meru wa kaunti ya Meru Peter Munya mpaka kagita ka gavana wa Ebiro Bisini Kawira Mwangaza na baraba ajukilie batethire to bakilia. Review of the records maintained by the fund indicated that some borrowers with outstanding loan balances of Kenya shillings 58,042,629 have not been repaying the loans. We agree with your audit findings, Chair, that there were some outstanding loans of Kenya shillings 58,042,629 whose beneficiaries were not honoring their monthly payments. Aidha kile governor county ya Meru Mutuma Ntwithinkia na ugite thirikari nekirite mibango kathomba gutigira mbeca ino ni gusokwa Mutuma kiuga mpaka thaino thirikari ni sogatikigina kia milioni 16 ngiri 545 na magana 748. The fund management has since instituted collection measures including issuance of demand notices and initiating auction process of their securities to realize the defaulted loans. Through this effort, the fund to date has been able to collect Kenya shillings 16,585,748 of the Kenya shillings 58,042,629. Kile ripoti ile kijitu mbele kamiti ne thirikari na kaunti ya Meru kuma kagita ka Munya mpaka gita ka gavana Mwangaza kaunti ya Meru nenkanite mukoba mortgage wa milioni 533 na ngiri 600 kulingana na ripoti ino. Magavana Baba Bobe ne kilimi ukiao bajokiti mikobo taino. Gavana wa mbele Peter Munya ajukili mukobo wa milioni 25 Kiraito Murungi akijuka milioni 40 nawe Kawira Mwangaza akijuka mukobo wa milioni 13 mikobele ambele kulewa kumaka gita kalabali obisini ne kathi na ambele kulewa kwa maka 20 kumaka gita gaka onto bobo ithini buletetoro ali katika masineta balabediri to bakiolia gitomi magavana na utingo gibadhiri kadija kaunti batidiri to bakilenkelo mikobo kwa miaka 5 ile babateli kwidiro bali obisini. The former governor, my neighbor, Giraitu, took 40 million. And the repayment period was 20 years. Even if he had served for 2 terms, it was going to be 10 years. So, you know, this is something that you need to look at your law, the period of the loan. Same to Peter Munya, 20 years.
okay, the balance is very low, and these are people who are capable, to pay off. So this is something that you need to look at. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Mukaririgete wa mbondi ya Municipal Meru renowe utongeretie ngwataniro ya biashara Meru ne ataririte Meru irinjirene njega kwa mukira nkathi ya gutwikithwa city augete gwekinya January pagatigera gukinyanira kwa siweji kenda kuingia mendekithia jaraza kuendekana na atherete na kuwa gute no amaugoti ja kongerwa gutithithiketwe kana gutithithikete gikarukia mwingi. Muthurumurioki hari na ripoti ije. Ngana mukarigite abodi ya municipal no Joshua Mungania augite mwakire nandi antu ibangani pagutithia mutindo kangangi kwa city na kiregete yake ne mantu ja gwikira rami mitainkai ile itigere na thirikari ne bekirite wira ne kuthirikiria kagita kaka na economy ya Meru itu namba ithano dene Kenya in terms of GDP na tuina population ngani non to city status area down to 250,000 in the city. Already we have mapped na ito kuona no meant we have more than 300,000 people. Na ito kura dirikari bwa non to kura na go to 17 kilometers in this town this financial year. Na to akinya 17 Baduga city birto ko na 50 in 5,000 in 50 kilometers of road of tarmac road. We are already at around 40. So if you get 17 together tokinya ara to kuburito kinya bakubo jambo di boskuma ndikenda gutigira muradi wa sewage tutachiriria Meru kwa city ngugire yitinkurukie miaka 6 miaka 7 na nenkane libesha ngana. So it is the failure of the contract kudhiria ngugida nenkeri ne virkare na ito ku insist no mankadiri ngugia we na turete akadiri by January next year ito ku insist no mankatu dhiria ngugia. So we are requesting and we are also demanding that the people that give that contract, if the person cannot finish katuna ngro mtonge kiandomba kutudhiria no ntomba kutureterea dene ya city yetu muthina kiwa no mwanganto bakorwa kithiba kwenda mutiraji wa city na kiwa tugo tipo kongerwa bati uritwe ya enda tumba kwa city no mwanka tutia city tu no mwanka turia ntuba Meru ketheri bakwenda kwa city na neo sheria kwena kamiti ijete gwitu ando kamiti iria igeta kuria maoni yoria ntubetu ba mutindwa ibo kwenda Meru ya city antu na bokenda bagwa maoni jao na ibwega no ndungabana na tarire mtu biashara utiugo tibonga iro mbere antu borwa utiugo tibonga iro no tibutu ndote na any policy ya kuongera goti no to town yetu is sustainable hii meata kai force Muthurumurioki Uru TV mutirwa kangangi Kuri nogwa mbura yomba kuangaratania igerio ntere cha mbere South kumania na barabara emwe kuremwa gwitikirika ningare iria cietaga gwikia magerio machukurune ukaria bone nene bonekete nkuruki kurikithwa gukirigiria wamba onde magerio jajaja mbere nthigurune yonthe ya Kenya. Kigerio kia KCSE na kio gikirigirwa kuthithika kiumia twetete. Rita Mwaniki katumenyithia nkuruki. Igeranio cia kirathi gia gatandatu nikio KPSEA na iria cia kirathi gia kenda nikio KJSEA ni ciambiritie muthenya wa umuthi bururi-ire guonthe. Mwena wa mbere therero thiini wa kaunti ya Embu mivango ya ukui nikiriritwo makiria kuona kuri na uvotekekanu waguo gukwama kumana na mbura iria yambiritie kura miena ngurani guku igikagirirwo ati barabara nyingi cia gicigo mbunge giki itire rami. Ino ni kuringana na Robert Mweti uria niwe munene wa kithomo mwena uyu wa mbere therero. Wakati huu wa mvua na ni vizuri mvua hujaanza, lakini mvua ukianza tunatarajia kwamba kutakuwa na shida za usafiri kwa sababu barabara zetu kuna mahali kwingine ambapo kuna sombwa na maji, lakini tunaamini ya kwamba tutaweza kuwasilisha mitihani bila shida yoyote, na pale kutakuwa na shida ya usafiri
tutatumia magari ambayo yana nguvu zaidi. Guku ugitiri ugikagirirwo makiria niguo arutwa matigakorwe akwiya kigeranio giki. Mikakati yote imewekwa sambamba kuhakikisha kwamba mitihani inafanyika katika hali ya usalama na kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu katika mitihani hii. Tuko na mapolisi wa kutosha hasa katika mtihani wa KCSE, ndiposa tumeweka ulinzi mkali, kwa sababu hapo ndipo kuna uwezekano ya kwamba usipochungwa madhara yanaweza kupatikana. Aciari nao makiuragwo gukorwa makigwatirira ciana ciao kavinda gaka niguo mabote gwika kigeranio kiao wega. Yangu ni kuuliza wazazi wape wanafunzi wetu muda wa kutosha kujitayarisha kwa mtihani. Usalama umewekwa kwa kila shule zetu ambazo zinafanya mitihani. Kwa hivyo hatutarajii tukue na challenges zozote za usalama. So kwa jamii yetu ya Beere South na hata kwingine kokote kwenye mtihani inaendelea, tunawaomba wape support mashule zetu na wanafunzi wetu ili wapate muda mzuri wa kufanya mtihani. Na kio kigeranio gya KCSE gikambiriria kiumia tuthiete bururi-ire guonthe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩ tũkuona kanya ga kũnogoka hindi tũgĩcokera tũgakũmenyithia ũrĩa ODM ndene ya kaunti ya Meru yugĩte ĩkaigĩka Oburu Oginga nĩ kenda kwĩthĩrwa agĩchũa gĩtĩ kĩa urais 2027. Ũgĩta kũranja. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwite kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju to enaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium.
kuma gatigati ga ntura cietu na ramajani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate itegukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan ro igitarira ja ukaria na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukaria na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto no nturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untu bwante tonkuruki turiongere rwangine ro tururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Guys, hamwezeni wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gechokera na nteto nkuruki musiasa Alhaji Mwendia ni akenerete ngwataniro katigati ka ngabana Mutumantu Ethinkia na seneta Kathuri Murungi akiuga baire babane bethirite bakiritanĩria ngugi bwega untu butigite thiri enene kaunti-ini ya Meru no rite ngwataniro ije gwitana mbere kinya nyuma ya ithurano bia 2027 akiromba batikarombe kura cia giti kimwe nendekithitie seneta Kathuri kuromba gitio kiu ari na kio gya seneta kenda kwegembe kanya gukenera gikundi mutuikare na thuranirite riboti eje. Seneta Kathuri, Mheshimiwa Kathuri na Gavana Mutumantu Ethinkia bakerita ngugi bare amwe na bagwatene bagita micemanio nemwe bakaria bare amwe na kiu iketutwira kwenda. Ni migambo ya mwandiki wa kiama kia Ambaza Jamila Alhaji Mwendia akigonga ngwataniro ya ngabana Mutumantu Ethinkia na seneta Kathuri Murungi akiuga ngwataniro ije ni ya Meru barethirite bakiririria okagita karaja. Kathuri Murungi na Mutumantu Ethinkia bare very instrumental kureta thiriria iri Meru nandi nanda Alhaji na rombete atongeria babo baire atengwataniro eu ikeja gutwikania thaiji akende ni thiregita kinya nkurukia siasa cha mwaka wa 2027 akiromba atongeria babo baire batikeje kurura giti kimwe ngwataniro ubonania ni tembere mwanka kinya ithurano ne ndaromba butikeje kurura giti kimwe. Mheshimiwa Kathuri
na mheshimiwa mutuma wa Ntoithinkia John to redemption ye Meru erekere anto babo bairi yendekithia le alaji ni omotongeria kiresesa twitete ethira kiruira kura chagite kiria rithaiji na kiromba kambi cha tongeria bobo bairi chithire gitri mana chigwatanire kende gembe likethia likiwa chama gite kionga bana kwa miankenge tano ekeja Kathuri Muronge karia gite giaku gia senator mutuma wa Ntoithinkia karia gite kiawe kia ngavana bogwatane bu baire burite ngugi ou kanya gaka turi nako tunenkerege mbe baigwe karutiraga gite kia ngavana tugatimia mutuma wa Ntoithinkia muthiene alaji ariuga mutumeta gipindi kiawe kia miaka ingi 5 na ndiwo amwe na njuria wethire kigwata mbaru Kathuri Murungi kiri kurwira gite kiu kiongabana na kiuga mathabu jaja kagwo muno ni kiria kuagatumira ntaira chonde kuona kiroto gigi ukinyanira riu twauma miaka ewe mutuma na au etete mbere na baturi antu ba mutuma bakugwate njara gwa Kathuri Murungi bakugwate njara bagwitithia gitine kiu report rateto cia weru rekwa rieto ni mutuge kare Nzemwe ntere chia mwe Gembe Central ne bagutariria ururu bwao kumania na kuremwa kuvika baba wao kuthingatirira nduri ya sibitari ria 1,800 bari athira kinya nyuma ya kuthithia maketha na guchangirwa ni aturi batumbite kuona mbete iri kwendekana iromba ria unandikire endiwega bakiromba utethio kuthiria irandu kenda banenkirwa mwirijo mwendo wao jura jwetite na mbere kurigirwa ndene ya mochari ya Mathari kaunti ya Nyeri. Marion Karugi ne agutariria kiriro kia Njaiji. Njaimwe kuma nturene ya Muyo Igembe Central neti na kiriro na kwithikira kunene ni utiwanithe wao Moses Mbabu ura watere oturobwawe ari sibitari ya Consolata Mathari kaunti ya Nyeri na mwankariu sibitari yeniremete kulokeria mwirijo wawe athikwa nontu nawe twera nduru ya mbete 800 na barua ni bende tinto bionde birabari nabio utungatira mututigi amwe na kinya kubwithia muchango kenda bona mbete cia kuthiria randuri no endiritana Naitete sibitari cionthe ci Meru County aikinya turakinya ome Meru County aiendetie sibitari wengwa na bwake kwa twikabire na bibi kuthira family yonthe nira karanthi kona ura yumba mu support aso atonoina na itwetherete tuthinikite muno ya family nonto ndirete sibitari ira witwa Mathari Hospital ira ndene ya Nyeri na mbere kwithira arikuo na araomba witwa arikuo kana araomba kwaga sibitari eu na sibitari eu ni demandite mbesa nyingi mbesa 800 so eu ni mbesa ira ke sibitari wite 800,000 na itumbe to karanthi antu banture yonde tukomba kwathurania mbesa ira cionekete ni mbesa 250 na sibitari umwire yiremete kuma up to date twarari karambe ka kinkabula kantu kuyire mwiriane ara katauni tunitise taratu to mwiriane twore zimbeza 119 nonto ni arambe ntukuyire kwa tweka utio turakinya twatomana na bila twabye sibitari na Mathari Nyeri kwa tweka sibitari nio patwira mbesa hii itetekerekana itumi bakuromba tongeria na tubonde bawendi bobwea ubatethia kuona mbesa cia kuria mwiri yu kenda bayuthika na baumba kuno kiankorosio kinyoke lokera ofisi yetu ya president Ruto na deputy wetu kindiki baibegiriro kindi kenda bomba tutethia tumba kuona mwiri yu kumba nya bagomba kugwivu mbesa hii ya community ya tukararia rambi iture yonthe nkenda tumba kwa mwiri yu Mbabu kwa ni abayana bake nontu ana baba kiokura bakaibwa chwethe nika aterwe bakalo community kinya yeriyo nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Naftali. Atongeria ba ODM kaunti ya Meru ni bekite gikaro na ndiki banteto na kurithia
kurungama gwa kiama giki kinya nyuma ya gikuo kia mutongeria wa kiama giki niwe Raila Odinga ni bagwatite mbaru atongeria ba Oburu Oginga bakiuga bakamugwata mbaru kuruira urais 2027 bakiongera ngwataniro ya ODM na thirikari ikathira 2027 baugite iba kwenda gutarirwa charurukurire kira kiongwa kioragire Raila Odinga. Dennis Mugendi ari na ripoti iji. We have a team that we came with from Nairobi. Ni atongiri ba kiama kia ODM bakinyete ko igembe kuboreria umwe wao agwito Morocco Njafet kuma muringe ni Gembe Central uri atwire ari kimwe na Raila Amolo Odinga na kwiri mwekuru mathiko batumiriti na kwa nyamutano no Raila tawe Oburu Odinga uri atigiri kiama gakinya bale amwe na atongeria banki. Nilifariki siku yenye walitangaza kifo ya baba. Nilikuwa katika ile grupu ambayo ilikuwa inaenda India kuchukua mwili ya mzee. But saa 9 kupata habari ikabindi nibaki. Kutoka hapo nikaenda kwa mazizi ya mzee kwa sababu ndio ilikuwa imekuja kwanza. Alafu nikasema nirundi nipumzize mama. Morocco ni mmoja wetu ambaye amekuwa ni mwanaharakati sana katika chama chetu cha ODM. Mwanaharakati wa sifa sana. Mtu ambaye amepigania hii chama na mtu ambaye anajulikana hata kujipeana maisha yake na kuchukua riski mingi sana kuhusu hichi chama. Kwa hivyo tukiwa chama lazima tumshindikishe bibi yake kama mmoja wetu. Party leader Bwana Oburu Odinga amekubali pia kuungana na sisi siku ya tarehe 7 tumshindikishe. Tujitokeleze kukaribisha Dr. Oburu Odinga ambaye ndiye our party leader, na tunahakika yeye ndiye atakuwa our presidential candidate. Kiama kia ODM bariwa no kina miri na bongi tio bagwatanirite na thirikari kiri mubango John Broad Beast 2027 ni jumuthia jwa ngwataniro. The president getting into ODM, I think that it will leave for members and the delegates of the party because they are the owners of the party. But that will depend on so many other things because as ODM Baba alisema tuko ndani ya broad-based government but until 2027. Kurigana na ora kwetete na oke yakwa alelia the mood of the people including antu baba anthe yo ntu ba onkuwirwa muno no ntu muno ruariwa katukariria lakini rukumya kwa antu barari bekweria kweria kiama na ara na bau bakiendie no ntu ba interest cio basi apisha ende baba asi apishire boibo kiama ingwete kia kikendelea na who knows no twethira twina another coalition no ntu twina itare yara twina miaka eri ende utiumba kwa kiama kia ODM kikethira kiama kia UDA. Iji ni ondiri abari ikiti na kuwa bate wetikana na gikuo kia Raila Odinga. Mambo ya kifo ya baba mimi nilipinga matokeo. Sijakubaliana na hiyo kifo ya baba. Kwa sababu namba 1 mimi kama mfuasi wa baba sijapata kitu ambaye inaitwa postmortem report. Tuko na wewe pamoja hapo. Mpaka tuone postmortem report. Sasa tumalize mambo ya kupumzisha mke wangu. Sisi kama wafuasi wa baba, kama wana ODM, tutakuja tukae chini, hii kifo ya baba tutaifanyia research, tujue ni kifo ya aina gani. Tujue nani ameleta na ameleta kwa sababu gani. Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe, County ya Meru. Akiama DCP Meru ni batharikirite mutetheria wakwe wa Rais Ruto Faruk Kibet nyuma ya miario ya Faruk ya kuringithania mithika Linturi na kuenderia Kenya Fertilizer Tebu ikagita kare ari minister Worimi na Ndethia bagetetela Linturi bariuga kiama baba ugite mbunge nene yathererie Linturi kirimantu jauja fertilizer kagita kare akinyithitwe ku na njira ya impeachment bakiuga batetekeria mubangania munene wa kiama kiao kuthukirwa rietwa. Muthuri Muriuki katutaririe. Si mnaona hii watu iko roho chafu? Ama nyinya msikile mimi nasema. Iko mwingine alitoka hapo alikuwa waziri. Iko mwingine hapo alikuwa ule aliuza fertilizer, alienda kununua nini ya punda ya Dubai akatuletea sisi. Ule anaitwa Linduri. Wote wanatafuta utawala.
Sasa zingine tukija hapa tuzungumze maneno ya ukweli. Iji Nandi ni migambo mutethiria mutongirio mugongo Farouk Kibet migambo ro nekende kyorotera rwari minister uri mithikani turi na kinya no mubanganio kya makia DCP Gitumi Nandi kya makia DCP kuma Meru kishimiritie na kuthwa gichokire Kibet kibimwira uju na tunataka kama chama kumjibu hivi kwamba bwana Farouk Kibet, hii maneno unaleta hapa ilipelekwa mpaka bunge kwa namna ya impeachment ya Linturi. Hiyo mswada ilijadiliwa na bunge, ikaangaliwa, ikafafanuliwa na ikadhibitisha kwamba waziri Linturi akiwa waziri wa kilimo hakuhusika kamwe na ununuzi na usambazaji wa fertilizer. Sasa bwana Kibet Farouk, wewe umekuwa mbunge, umekuwa procurement officer, ndio utuambie yule ambaye bunge ilipata ana makosa, wewe ndiye nani utuambia ati Linturi alihusia wa Kenya fertilizer? Amna bubu bagwite mithikani turi utena watonya na kugura kana kwendia fertilizer hizi. Kwa hivyo hii fertilizer unataja ilinunuliwa na National Cereals and Produce Board. Mithika Linturi sio procurement officer. Mithika Linturi si end of procurement ya wizara ya National Cereals and Produce Board. Kwa hivyo anatokea wapi ya kwamba alinunua fertilizer? Waziri sio msimamishi wa ununuzi wa bidhaa katika idara za serikali. Tunataka tuseme hivi kama branch. We are talking to our lawyers. Thankfully katika hii kamati tuko na wakili na tunaangalia ni vipi matamshi yako, tutayaangalia na tutakujibu. Muthiene bakiwa mithikani turi na tena mbere wa kiama kia DCP na tena mbango ya kuwatana thirikari. Mbona koti yenyewe na mkuu wa mashtaka ya serikali akumpata na shtaka Linturi ampeleke kotini? Wewe umetokea wapi basi kupata ati Linturi alikosea? Yeye ana haja na nyinyi, ameingia kwa chama ya DCP, anaendelea na shughuli za kujenga chama. Ya nini mnamtafuta na mnamtafutatia nini? Sisi tumeamua njia ya mnafiki, hatutaenda tena. Hatutaenda tena. Njia ya kuhangaisha mtoto wetu Linturi, hatutaenda tena. Njia ya kuhangaisha maendeleo ya Meru, hatutaenda tena. Na ndio tunakuambia ni one term. One term. Muthoni Muriuki, Uru TV, Mutiriri wa Kangangi. Kamiti ya miunda mbungene ya seneti ni kinyete maili sabantere chia kithima kuthingatira igamba rira ria kinyithirwe mbungene ije gukonia nkuchanio chia kathetu hario seneta wa Meru. Kamiti izi nizukite kanya kuthikira baria bonthe bakuringithwa ni nkuchanio chia munda jo irio kanisa ya Catholic na kinya mabisa kuma kauntine ya Meru. Igamba riri ria kinyithitwe seneti ni Daniel Mutuma Antone akariba kithima Kakimutegi gatumurikire ndionga eji. Kamiti ino tongoretwe seneta wa Mombasa Mohamed Faki bakinyete ntere chia mairi 7 nene nyume ya mukario mona rieto Daniel Mutuma kwiretheta kire seneti regia kariba kithima gutunywa mondo wa muingi Faki akuga uma mondo uno wa muingi nikabeterete kanisa kathore kire kwirikana ne bathukirite mondo ebereithia na tabathukangitie mondo uyu. Watu wa hapa Kithima location walileta petition katika bunge la Senate kusema kwamba ardhi ambazo zimetolewa na serikali kwa project za umma, zahanati, primary school na secondary school, zimewekwa fence ama ukuta na kanisa la Katoliki. Kwa hivyo tumekuja leo kuwasikiza. Ardhi zimeandikishwa kwa jina la County Government of Meru. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ardhi ni za umma. Kwa hivyo tunasubiri maelezo ya kutoka kwa kanisa ni vipi waliweza kuchukua hizo ardhi na kumiliki ili tuweze kutoa maamuzi yetu sisi. Kuruki seneta Faki aruga kwina nkurukia kama magana mairira chombete kuthukua akiuga gatigira mende gochoka kire mungi kingo kwithira kwina maendeleo tama waka chukuru na chibitari. Ni ekari 1735 ambazo ni mali ya serikali ya kaunti ya Meru, lakini ardhi hizo zimeweza kunyakuliwa. Tumetoa maelezo kwa chief officer wa ardhi ambaye alikuwa hapa, akamwambia kwamba hizo ardhi tutampatia plot numbers azichunguze zote
na tuletee ripoti kama Senate. Mfano hapa kilio kikubwa ni kwamba watoto wanasafiri masafa marefu kwenda kutafuta elimu. Hakuna shule ya chekechea katika eneo hili la Kithima, hakuna zahanati, hakuna mradi wote wa serikali ya kaunti ya Meru wala serikali kuu. Ikiathokera gigukinyete seneta wa Meru Kadhuri Murungi urakuromba kamite no kuthingatira na mpwendete no kenda mundo choka kire mwingi na maendeleo mambiria gontu guko no ntuguti primary school ire aja ni private na yakine kanisa ya Catholic na guti primary public na shukuru wingi no ngana bete isioro inkuromba kamite iji ire kangia na mpwe na bakwaja na timelines before December twitathi gonkone toinga for Christmas first week of December. Petition ikethore kuthira na ya communicate ore batio communicate kirewe wa usika bonde. Umagi shwombunge kia bore nge report randeto chia wero nyoka mbitaga ki Mutegi. Au no twakinyira muthejo anteto chietu cheru thaitha tunga kwendero tukububwe gari etwa ni Maureen Kinya muonanirie twa mathithio ni Runi Kajamba.